mupaka w'u Rwanda ndetse n'Uburundi intambara ikomeye cyane yatangiye kurota ni umwuka mubi uhari nyuma y'ibyavuzwe nyuma y'ibyatangajwe nyuma y'amakuru yagiye hanze yuko Uburundi buri hafi gutera u Rwanda ndetse kandi imyiteguro igeze kure ni drone 5,000 Ububirigi bwahaye Uburundi mu rwego rwo kwitegura ibi bitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ngo bigomba kuvaho bihise bikuraho ubuyobozi bw'u Rwanda buhari ariko nanone ni byinshi biri kuvugwa abasirikare bagera ku 14,000 bose bavanywe Igitega berekezwa hano mu Kirundo hagati ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi imbonera kuzire zigera kuri 700 nazo zamaze kuba zigezwa mu Kirundo mu rwego rwo kwitegura iki gitero ku gihugu cy'u Rwanda ni byinshi byavuzwe na makamyo arenga 83 yikoreye intwaro yuzuye ibigwanisho bikomeye cyane yamaze kuba agera mu Burundi avuye ahitwa muri Tanzania ariko nanone agera i Bujumbura asubira Igitega batamenye ibyaba biyarimo batanayapakuruye ni byinshi byavuzweho na makuru menshi arambuye avuga ku mpano ikomeye cyane Samia Suluhu perezida wa Tanzania yahaye igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo bitegure ibi bitero ariko nanone perezida wa Angola nawe ntiyagize icyo areka kubera ko yatanze inama ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugaba iki gitero perezida Museveni we ntago ariko yaje abigenza kubera ko hari ibyo yabwiye perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nibyo tugomba kuza kwitega muri aya makuru yacu kugira ngo tuyagereho 5 kuri 5 tumenye abo basirikare bavuye bajya ninde wabohereje umupangu uhari nuhe muri rusange perezida wa Republika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chirombo rurageretse hagati we na Lorenzo Wangora kubera ko hari amafaranga aramurimo ntiyayamwishyura ku bijyanye n'intambara yo muri Asazo wa Republika na Demokarasi ya Kongo byinshi bihari impaka ni nyinshi cyane perezida wa Republika na Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ntago yumva ibyo ngibyo ariko nanone perezida wa Lorenzo Wangora nawe ntiyumva abasirikare bapfiriye muri Kongo ariko nanone nibahabwe n'impozamarira n'ibikoresho byabo byahangirikiye turaza gusoza amakuru yacu nanone tunyura mu byo Joseph Kabila yaje kuba atangaza ku bijyanye nuko agiye kujyana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mategeko cyangwa se agiye kuzijyana mu rukiko ni nyuma y'ibihano byamufatiwe rero ibihano bireba ubukungu ibikoresho bye imari ze ziri muri Republika nako donc ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nanone banamurimita kuba yakorana na company zo muri Amerika cyangwa se abikora bo muri Amerika niyo makuru tugiye kuza kwibanda muri rusange niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda kanda kuri subscribe niba rutarakandaho ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment aho ngaho hasi nyemerera dore kuri iyi nkuru yo mu Burundi urugamba cyangwa se ibitero bya rose ni nyuma y'ibyo twavuze nyuma y'ibyo twabagejeho nyuma y'amakuru twabagejeho amakamyo 80 yavanywe muri Tanzania akerekeza mu Burundi ariko nanone agaca no muri Kenya byaravuzwe amakuru yarizewe neza uko ari birwanisho ni nyuma y'ibyabaye bikabera mu kigo cya gisirikare cya Musaga aho intwaro zitabarika zaturitse ariko nanone perezida Evariste Ndayishimiye agahamya neza ko ibi ngibi bitari uko ari umuriro w'amashanyarazi cyangwa se ibindi agahamya ko ari akagambane kabaye nakagambane gakomeye cyane kabaye muri iki kigo cya gisirikare ndetse kandi bamwe basirikare barafungwa abandi bajya mu mazi abira ariko kugeza ngubu sibyo biri kuvugwa cyane kubera ko muri Republika na Demokarasi ya Kongo ho baracyameze nabi baracyakubitwa incuro naga ariho tugiye ariko nanone nyemerera tujye mu Burundi ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi birakomeye cyane hari umwuka udasanzwe uteye ubwoba ni abasirikare 14,000 amakuru yizewe neza nuko bavanywe ahitwa Igitega mu murwa mukuru Burundi berekezwa hano neza mu Kirundo ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'Ubugesera ni umupangu muremure ni umupangu ukomeye cyane wo gutera u Rwanda wapanzwe mu minsi ishize ariko nanone amakuru yajyanze bamwe mu bari muri uwo mugambi bagatangira kuyakana nk'igihugu cy'Ububirigi cyavuze ko nta ntwaro ndetse kandi gihakana amakuru yuko hari drone cyamaze kuba gishyikiriza Burundi mu rwego kugira ngo iki gitero ku gihugu cy'u Rwanda cyo gukora ubuyobozi bw'u Rwanda ngo kizagende neza mu buryo bo bazaba bapanze ariko nanone abasirikare bagera ku 14 bamaze kuba boherekezwa mu Kirundo ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi ariya ku Kanyaru neza bose ngo baryamiye amajanja biteguye kuba bagaba igitero ku kindi n'amakamyo menshi cyane abantu bakomeje kugenda babona ava mu Kirundo yerekeza hano ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'ubundi hano
biri kugaragara ko hashobora kuba hari umwuka mubi, noneho ibyavuzwe, amakuru yavuzwe noneho ashobora kuba agiye kuba impamo igihugu cy'u Burundi kikaba cyatangiza ibitero ku Rwanda. Bamwe nubwo batabyemera neza, ariko njyewe nshobora kwemera ko bishobora kuba, ariko nanone ni ibintu bitakoroha kubera ko iyo ugereranyije igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, biragoye cyane kuba bagaba igitero ku gihugu cy'u Rwanda, Burundi, kubera ko barabizi neza ko isaha n'isaha bagabye icyo gitero byaza gucya cyangwa se izuba ryaza kongera kurasa, ingabo z'u Rwanda zageze mu Bujumbura cyangwa se zageze n'i Gitega, ni nk'urugero njye nkwaye. Ariko nanone ni ibintu byagorana cyane kuba Uburundi bwatera u Rwanda, kubera ko ni intambara yahita igera mu baturage, byatera guhunga gukomeye cyane mu bice bya Kirundo, ugereranyije no mu bindi bice wenda bashobora kurwaniramo nko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho hashobora kuba hari amashyamba yo kurwaniramo. Ariko nanone ibi ngibi ntitubivuge kubera ko bishobora kuba bikarangira intambara ibereye muri Nyungwe, mu ishyamba rya Nyungwe, ndetse n'ahandi muri ishyamba rya Kibira riri mu Burundi. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitangaza abantu, ariko nanone bitera bamwe mu baturage bari kwikanga ibi bitero by'u Burundi ku Rwanda, ariko nanone bitari buze koroha kugeza ubu ngubu, nubwo aba basirikare ibihumbi 14 atari abasirikare bo kurinda umupaka gutyo gusa, ahubwo biragaragara ko ari ikintu kiri kuba cyapangwa. Imbonerakure nazo zigera kuri 700 zamaze kuba zemezwa ko zamaze kugera mu Kirundo. Zigiye gukora iki? Byose ni mu mupangu uhamye kandi wapanzwe ngo neza cyane, mu buryo bwizewe kandi bucukumbuye, burimo impamvu ndetse n'amakuru yizewe y'ubutasi bigaragaza ko bazatera igihugu cy'u Rwanda kandi ngo bakagitsinda byoroshye cyane. Reka tuve kuri aya makuru. Amakuru yacu tuyakomereze ku makuru avuga mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se none muri Kongo muri rusange, kuko amakuru ari yizewe neza nuko Felix Tshisekedi Chilombo, reka nze kumwita Kisekise cyangwa se Chilombo, ubu ngubu rurageretse hagati yiwe na Perezida Lorenzo Wangora. Byagenze gute? Ikibazo gihari muri make ni ikibazo gihari muri make ni ikibazo gishingiye ku mafaranga Felix Tshisekedi cyangwa se Chilombo yanze kwishyura Joao Lorenzo mu mafaranga bumvikanye nyuma yuko amuhaye impano cyangwa se amuhaye ubufasha bw'abasirikare ndetse no kurwanya M23. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo ngibyari byumvikanyweho mu masezerano nibize kuba byashyirwa mu bikorwa. Byagenze gute ubundi? Byifashe gute muri aya makimbirane akomeye cyane? Ibyiganje muri ibyo ngibyo, Perezida Lorenzo Wangura aravuga ku bikoresho rero ku bikoresho rero byangirikiye ku kibuga cy'indege rero muri Kisangani. Ni ibikoresho byahatikiriye, ni ibikoresho byagiye bihatwikirwa, ariko nanone ntibabone impozamarira z'abasirikare bapfiriye no ku rugamba, ntibabone impozamarira z'ibikoresho byabo byatwikiwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ariko nanone ntibabone n'impozamarira z'abasirikare bahakomerekeye bangora. Perezida Joao Lorenzo Wangora rero akavuga ko ibi ngibi ari ibintu bikwiye cyane kuba yahabwa impozamarira y'abasirikare y'ibikoresho bye, ndetse niyo kuba barumvikanye cyangwa se amafaranga runaka bumvikanye kugira ngo ingabo z'Angola zibe zaza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko akaba atarayamuhaye habe na gatoya, kubera ko ni amakuru yagiye hanze nyuma y'ingendo zagiye zikorwa na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ajya muri Angola gusaba ubufasha yarabuhawe, ariko ngo ntiyakubahiriza ibikubiye mu masezerano. Felix Tshisekedi we icyo avuga, aravuga yuko uyu nguyu Perezida Joao Lorenzo Wangora yari yamwemereye ko tariki ya 1 z'uku kwa gatanu yagombaga kuba yararangije kwigarura bimwe mu bice AFC M23 irimo nka Rubaya, irimo na kimwe na bimwe mu birombe bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika bivamo koruta nyinshi cyane. Ariko ngo uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi awe aza avuga ko nta birombe bigeze bafata cyangwa se Rubaya batigeze bayigarurira, kandi bari baremeye ko tariki ya 1 z'uku kwa gatanu bazaba bayifite mu maboko yabo, nubwo nta n'akadomo cyangwa se agace gato cyane bigeze bakuramo M23 ngo babe bakigarurira. Amakuru yizewe avuga ko Felix Tshisekedi yananiwe kwishyura igihombo cy'intwaro nk'uko nabibabwiye Zangora zatwikiwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, kuri aeroport ya Kisangani harimo BM zigera kuri 2 murazizi, zikomeye cyane, intwaro zirasa ibisasu byinshi cyane icyarimwe. Harimo drone 2
za CH4 murazizi cyane zikunda gukoreshwa na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Izo zose M23 ngo yarazitwitse, ariko abangaba Angola ntiyazishyurwa, cyangwa se Felix Tshisekedi ntiyakishyura ibingibi byangijwe. Hari noneho kamikazi zigera kuri 15 nazo zabaye zitwikirwa kuri kino kibuga kinini cya Kisangani. Drone nazo ngo zaje kuba zitwikwa na M23. Hakabaho ibisasu biraswa na drone ndetse na BM byo bitagira ingano ngo byamaze kuba bitwikwa, byamaze kuba bishwongeshwa na M23 ibishwanya gusa, ariko ngo Felix Tshisekedi ntiyaba yabyishyura Angola kugira ngo babe bakomezanya mu mahoro. Harimo kandi ngo Sukhoi igera kuri imwe nayo Sukhoi imwe 35 yamaze kuba nayo yicwa, cyangwa se yamaze kuba ishwanyaguzwa n'ibisasu bya M23 kuri kino kibuga cy'indege. Ariko Perezida Felix Tshisekedi nabirebe ntabyiteho kugira ngo yishyure ibingibi byose byangijwe. Hariyo kandi indege ikomeye cyane y'indwanyi muzi mu rugamba MG helicopter 005 nayo yamaze kuba itwikwa na M23, ariko Angola niyishyurwe. Ibingibi byose muri rusange akaba ari byo byatumye ayo makimbirane akomeza gutera umwuka mubi hagati yabo, nubwo hari ibyabaye biganirwaho mbere yo kuba bakora izi ngabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nubwo Felix Tshisekedi yagiriye ingendo zikomeye cyane muri Angola nka tariki 12 akaba yaragiyeyo muri iki gihugu, aho yagiye kuganira na Perezida Lorenzo wa Angola kugira ngo baganire ku ntambara y'Uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nanone barebe icyaba kiyiva. Mu tariki ya mbere z'ukwa munani naho yagiye umwaka ushize. Nibigaragaza ko Felix Tshisekedi yamye akeneye ubufasha bwa Joao Lorenzo, ariko atigeze agira icyo abikoraho uko byabaye nyuma yo ku rugamba, cyangwa se kwishyura ibyo bari bemeranyije. Reka nkubwire ngo reka mbe turuje amakuru yanjye ahangaha. Niba ari ubwa mbere urisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment nawe utaha.